Bɔfoi ichonumai enyo ke enumɔ ke je klen kuku ke ashi kuku niji nyuma ke enyo. Paulo ke esane leha Kaisare yeli. Beni festo ba yamra lule enogbi etempeni eje Kaisare a ete Jerusalem. Kekeni osofonu pai ke yuda foile anu pai le baflo Paulo na amehale ni amekpale fayake amemi tao ni ekwe amehie ni etunia ngo Paulo keba Jerusalem eja ake amewoka koni amegbele yegbele no. Kekeni festo hire no Akɛ Paulo yechun ye Kaisarea shinedi echehu echen ye baya jen hiwole ike nye ha nyete hie na no bile kemi aya ajen ni kesani fonku ye nule hele ni ameke. Beni eyi afe gbi panyo lo nyuma ye amengole eyi ete Kaisarea ni no de chore mole e atako do musende no ni fa Akɛ Paulo aba. Beni ebale yudafu eni je Jerusalem bale babole lekekpe ni ameke na fulo mo ipi nimni wabashwe eno si amenye na amechon. Paulo die ena ike mitoko yudafu amlako nole asa mitoko solemo wele lo Kaisare no ho. Shia keni festo enitsumɔ ake efe no ni sa yudafu ele ahie hiwole ike Paulo ake osumɔ ake ya Jerusalem nimi yakojobo yejeme yeneke saji ne ahiwolo. Shi Paulo ke Kaisare kojo mosende hie midamone henisa ake akojo mi yele yudafu ele mitoko wameno tamoboni ole jogbanle no hiwole kemi esane fonku ni mi fe no koni sagbelele mi kama agbele shikesaji ni mene mefolo mi na yehi ne eko bemnile mokonye ikemi awa medi mi kemi sanile mi ha Kaisare yeli kekeni festo ke ajina fuele halamni ni ke ake ni oke osanile ha Kaisare yeli ne Kaisare ngono ote ye kuku niji nyuma ke ite ke ashina agbe Akɛ Paulo ba Agripa hia nigbi kome asele manche Agrippa ke benike ba Kaisarea ni amebanga festo beni ameyegbi plan yejele festo jaje Paulo sanile echon manchele ni eke nunko yebi eni felike shine yechun ni beni mite Jerusalem le osofonu baile ke yuda foi anu baile ba mimo ke ehina fulomo ni amekpa mi fai ake mi bulefo ni mi tohemi ha me ake ebe Roma bi amlamni ake ajo mokono aha ina floloi jamoni aflo inale kemeini aflo inale ekpehie kehie ni mole ena hegbe ejie ena yesane ni akefo enole hiwoda no hiwole beni amena abakpeshin ebiele mi keshasha oshi shi no de chore mole mi atako jo mosende no ni mi fa Akɛ nule aba shi beni ena fulolo ele badomoshine ameke sanji ni mi susule ate ekomi fulu ba eba fulo ena shi mo amedi enche amenyumoja mohe wane je sanji komei ke Yesu koni egbo ni Paulo manomi ake ehi ekale sanji amehie keba ni ake ni mile boni mafe mata oneke sanji ne amni hiwole mi bila ake esuma ake ya Jerusalem nyaya yeneke sani ne ye jenlo shi ake ni Paulo bi ake lato ni Kaisare dienche aya ye esane le hiwole mi fa ake lato ke ashibe yino ni maha akele aya Kaisare mo kekeni Agrippa ke festo ake kule masumo ake mi dienche manu bomole dan wiemu ni eke wole ubanu no he wole enoje chere mole Agrippa ke benike wula kinkan keba ni ameke asafua chemei nupai ke manlem ni gbemei agboele babote sane tuebu hile ni festo fa ni Akɛ Paulo ba ni festo ke
manche Agripa ke nyeme fe ni nyeke woyo bie nyemi nanu ne ni Bɔfoi Asaji fe bakpa mi fa ya Jerusalem ke bie fe ni amebolo ake esa ake ehim jindon le shimile mina ake efe konoko ni sagbele ni ake ni le die nche hu etu esane le ewo Kaisare de hiwole mi pemni ake maha akele aya shimi besa ni krede ko ni kule mangma maha Kaisare no yewo hu ni mikele banye hie ne ni titri le bomanche Agripa oye boni afe ni keji atao sane le mnile mana no kumangma eja ake fiomi ake eja aka ke gbokle fonyoku majio ni achon no ni ake efe. Hallelujah. Bɔfoi ichonyumai enyoke ekpa keje klen kuku ke ashi kuku ni ji nyuma ke ekumi Paulo ye Agripa hie ni Agripa ke Paulo ake angme bugbe ake okolo ogbe keke ni Paulo fon enini ni ejie ena eke manche Agripa ejimi ishe sane ke hami ake miba jie mi na angmene ye ohie ye ni bi fe ni Bɔfoi le fulo mi na ye helewo eja ake ole Bɔfoi le akusumi ke waneje sajin le fe jugba no hewole mi pa bofai ni ongme otrinshi obumitoi Bɔfoi le fe le mi jimba ke je mi blahia boni mi himi man lemni ke Jerusalem mi ha chuchule ni ke je amemi sumake ame aye udasile amele mi sake je shishije la ke mi ba mi je ye wojamo lemni ku ni yo veve fefe le chomo na ake farasi funyu ni agbenele shini nyumo ewo wocheme le hie no kamo le hewo midamobie ni akojuwa mine dono okuche nyuma ke nyole hie ka ake amenine ashe hewo ni amehie jamo mini wa nyon keshwanele manche Agripa ne ke hie no kamo ne wo Bɔfoi le flo mi na ne meba mo ni nye buo ake ebemli ake ni mote ogbohi ashine shimidie nche hu efemi ake esa ake mafe ni pi ke kun Yesu Nazare nyole gbele na ni minami fe na kan hu ye Jerusalem ni ake ni minahi beye osofo no baile adele mi wo me kronkron le ateme pi atun ni ke abagbe amele mina yemni ku ni mi fo ameyiwa ye pe hei le fe ni mi nyo ameno ake amewie musubo wie mo ni mi ye ameheseke koniwa ni mi wa ameyike ya amajiase keje kuku ni ji nyuma ke enyo ke ashi nyuma ke paanyo Paulo gba etsuitsakemɔ esane ene mi mi hie ni mi fangbe ke mi ya Damasco yo sofo nu pa ile ahiwale ke gbengbe na shishwane fintin eni mi nyegbele nole manche mina la konikpo ofehunu jenwe babole mi ke me ni ke mi nyele ni bini wo fe wo gbegbe shile minu gbe nko ke mi wie ye Hebrew wie mole mi yake sao meba uwa mi ewa habu ake ofa ntia oshiko loe akpala mochole na adadile ni mike bonamo nuncho inuncho leke mi Yesu ni owa le yi leni shiteshi ni odamo unajiano eja ake ene hewo mi jie mi hepo mi chombu ne kunima febu sonlo ke odase fonyu ye ni bi ni ona ke ni mi ba jie mi hepo ma chombu ye hiwole ahi ni ma jie bu keje manle keje ma jie le ni mi chombu ke ya amengone ade ni o ya gbele amehimei kuni ame kpale keje dum ni keba lahi keje abunsan he walem ni keba nyumomo ni amena amehi eshaifa kegboshini yemeni akemino hemo ke yeli efe ame konkron le aten keje kuku ni jinyuma kene hu ke ashina agbe Paulo gba enitsumɔ esane no hewole manche Agrippa migbo no ni ajie po keje nwe achon mi le notoi shimo mi jaje mi chon me ni yo Damasco le chuchu ke me ni yo Jerusalem ke Yuda shipon le no fe
keje imagine ho ake amechake amechui ni amekpale kebanyumo ni amechuni ni etsuitsakemɔ ene eme ahiwoni Yudafo ele momi yesolemo wele ni amekamigbe shinyumo yeli kebu amona mikedamo shikeba shimene gbineno imi yoda semicho me bibi keme wujine nimi wie moko akeja ni gbalo ele kemo se hu ewie ake ibabale boni Kristo le ba na mane hu boni eba chon klenklemo ye gboyin ashite elemni eba jajila le esane chon manle keje imagine eni Paulo jie enane kene Festo kegbe ni wake Paulo seko yone wolon kasemo soe ha oyo sekene shi Paulo ke miye ko seke Festo numojo shano kwale ke hie shikamu wie mo emi ruone eja ke manchele ni mi ruo ke ka mi chon nele le sajine amle ni mi pa sha ke ni bi ne ekoye ni aketele eja ke je te mo heko afi eneye into hi ogbalo ele oyo mancha Agripa mili ake ohi oyo shi Agripa ke Paulo ake fefio ni oha mi chake mi dwemu ni mi cho Kristofu ni Paulo ke menani kule nyumo hamba mili ake fefio dio fepi dio de bo komi keke shi mo me fe ni bo mi to enwene ne hu chotamomi shi gbokle ne eko keke akawo ame keke ni manchele ke amralu leke beni keke meni trashine teshi ni amete afani ame awie ya amete ake nune efe konoko ni sagbele lo chunwo ni Agripa ke Festo ake eji nune ke esane le hako Kaisare yeli kunle anye ame hallelujah.